Leisit ahin mun kidang ta tampi aumin masanglai mi ten anasim do mun ho tulai khang chi na thip na hon jong amu pha lo hil le akhoi pha lo thil tampi jong aumin hi tunia jong hin masanglai mi ten anasimu mun kidang ta khat inavet khom diwa hi Saudi Arabia akiti tingle Mecca ahilo le Medina kiti ho hi agama dinga jong Islam hodan tu det ta che hiwin hin Saudi Arabia akimin pha tingle adang dang sangin hiche gambe ho hi lungin ahung kilang di se chin hi ahile Saudi Arabia nel di gamlai ahin mun kidang ta khat masanglai pe a golui thusim to ki jop na nei khat aumin hichimuna hi temple khat ki sa a hichichu tu hi akum kum sangit lama lui hi tadanin akisei na hi hichitu hi ta sanjong aha sathimin abang chun ita san lo mai theu a hi ahin la hichitu hi thusim mai mai he puin kum sangit lama lui temple khat hi tia adin jing thein lai hi khang thusima dinga thel ki danga simlo theilo khat a hi hichi temple a kuna hin masanglai mi ho ana kho chen danole ana thil bol dan ho izat hampi aki hedo thein Saudi Arabia gama dinga anachi sale ake haimil ta sa tua atha bia hungki pudo a akhang thusim umdan ho hungki tha he sa kit din au min hi hichi thil hin historian le archaeologist ho se alungdon sa hi puin wanui pumpia khang thusim ngai lu le ngai sang ho jong ha ta in hichi thulama hin ahib lu ni na hi ahile hilaya do na lin pen khat cho hichi temple hi koin anasa ham ahilo jong le hichi temple ki sa phat laya mi ho chu koi ho hi wa hi banga chu ana advance hiu ham ti hi ahile tun hichi temple chung changa thil imazo si achin achai in a vet diwa hi Saudi Arabia hi Islam sa kho hoita azui naw le achon dan akhan dan ho a culture wa kon hinjong anamin chi ma zengun chajong le hichi kum sangit lama lui ta sa temple ahong ki mu do achun mizo si lung anadon sa su ke na hi hichi temple hi amin al ula ahin hichi Saudi Arabia ding se hilowin wanoi adinga masanglai thil golu khat ki mu do hi al ula hi Saudi Arabia gam sa thlomlam kaya ahin hilai hi historical le cultural heritage site khat jong hi hichi temple hung kisim le ahung umdo hi kidang sa lo theilo ahin chubanin hichi temple alim le agung hoidan jong hi lungiala ga su tu jing the hi puina hi hichi temple ahoi le aman lu dan ho hi a temple ki sa dan le asa na ki mang sung le alim agung umdan mong ho akona inave do diwa hi hichi temple se hi hi puin Saudi Arabia gampum pi hi hichi song za chom kidang ta ho je azong hi min thang ta kharahin hichi ho jo sila chun hichi tua eseo temple hi api pen ahin aji chu hichi hi agam sung khopi jo si hung ki patna ti chu civilization hung ki patna hi a hi a temple agong umdan le amun avela tilim ki sim ho ko na hin hichi temple hi thata a za chom monga ki sa hi dan mu the hin hodan zat chum ki hala chondan zat chum le ama cham monga jong ahoi dan ho mu do the hi ahile tu ni thusima kona ilung wa do na pen dinga ta san khat cho hich temple hi koin anasa mong ham hichimuna anacheng mi ti ho cho koi hi vem ti cho hi phat so ta na ki selgu jing chu tu hin olin ahung ki ha chin ta in al ula temple thu isai ting le hichimun hi Nabatean civilization ho adinga amun piu hidinga ta san hi ahile Nabatean civilization kiti chu ipi hikit ding hitam itile 6th century BCE lai vela kona chan hichi Nabatean civilization kiti hi ana ta na hi Nabatean civilization ho adinga amun pi penu hi Petra akitin hichi Petra hi tu hang Jordan muna hi al ula temple jong hi hichimi ho mama hin anasa o hidinga ta san hi in ahin la a temple hi Saudi Arabia nel digam la ahi je hin Sumerian Babylonian ahilole ancient Egyptian civilization ho to ki jobna anei jong hin te tin jong ata san kinun hi hichimun hi masanglai chon la khan hung ki pat namun hin te tin jong ata sanon hodan zat chum le azat dungzuya chondan ho ki hop hian namun jong hidingin ata sanon hi hichimun hi thillelo ki cho tua ki zu tu namun jong ahi in chi chung chon chun chondan lam hi hen hodan lama hi jong le kin thupi ho ki man na mun khat jong an hi a hi hichimuna ki ji thu chang ki mudo ho chun hichi inscreenok kiti kidang ta thu chang hi tampi anein tuni chan hin scientist ho le researcher ho adingin holdinga dei le than ta mun khanin jing na lai na hi hicha ki mu thu chang ki sun ti loin kidang le dan mo ta thil lim ki sim ho le
lim ho jong chu hilai mun achun akimuin temple khum le abang zo se ajong chun gan chalim za chum chum ngel gam sangong sang le gam sadang za chum chum ho jong akichuni nahi hechilim ho kona he do thei khat chu a hi le hechi phalaya jong chu gamsa hi hen ina kiwa sa ho hi jong le society sunga gan cha apoi modan jong amu sa in chu jong le chu chilaya mi ho chun nature do ki close ta a cheng khom a hi danu jong ha ta ata langin hi hechimuna gancha lim ki ji ho hi hoita ivet le chulaya mi ho chun pathin banga hi gancha ho hi ana ho bo hin te tin jong gin chat anau min hi ancient India khanglai Harappan le Vedic civilization lai bang chanin hechimuna hin jong gamsa ho hi poimo ta ina gelun hechi Saudi Arabia temple sunga jong hin akilopi thildang khat jong akimudo kin ina hi hechi temple a thillim kisim ho hin art lam apoimo dan jong amu sa in bet jong avet lom thei hle ina hi hechi temple hi sunga kona kisim do hi in abang dung ho a kisim thillim ho akona jong chun chuchilai mi ho jong chu ha ta ana khang to wa advance ma jeng a hi ti jong mu thei hi a temple chun a khom pi sunga kisim lin ta ta satin lim tabang banga kisim ho jong mu thei a hi in a in song chung ho chun salim ho kyu se helawin nisa tha a si ho lim ho jong kisunomin hechi ho hin chulaya mi te hon hodan lama ata sanule apom dan ho het do thei hi chichi athillim sim ho akona chun hichimun hi hodan le thagaw lama kinthupi le poimo ta ta ho boldo na dinga mandinga kisima hi ti chu het thei a hi in a hi le hichimuna hi koi ipi hodan anajui wa itabang hodan kin ho ato do mong mong hiding ham ti hi proof wang am nai puina hi a hi le hichi do na thu a hin ima thu chin ki sei thei nai pun hin la a ki chi kha cha hi le hichimun le chulaya mi te chun sim thu pathin ho ana ho a hi ti wang ki chin ten a ke do thei na hi al ula temple hi masanglaya chu hodan lama kin thupi le poimo ho ha ta na ki bol na mun khat jong a hi in hi jong le ama ho zui sa kho hi ipi pen ham ti wang ke he do nai pu na hi Nabatean civilization hin nisa le tha ho na hi ala wa ha ta in ana poimo le anangai sango kha cha hi in chuchimuna sung le statue kisim ho chunga chun nisa tha lim ho tampi e kisimin cho kona cho kichin ta he do thei kha cha hi le ichilai mi ho chun nisa le tha ana ho wo a hi ti hi he thei hi chilim te ni ti lawin zong alim dang dang ho le thachang kisun ho akona chun ichithang a ami ho chun Egypt te pathin ho banga ho pathin te ho za chum chum zong a ho hiding in ta san hi izong le temple sunga chun a ho pathin lim ho wang chu om tapun hi je chun koi pen a hi lo le ipi pathin pen a ho hiding ham ti hi a ke do thei pun hi tu hin hi chi temple hi tu khang scientist le researcher ho ading in scientific research center khanin om do in aji chu hi chi temple mong mong jong hi kidang ta hi a hi chichung chona cha Saudi Arabia gama anauma akimudo jong hin akidan sa chum hle na hi aji chu Saudi Arabia gama hi hichitabang ho hi anaki ha sei kha be se lo he jong anaki he khalo tabang hi he chi a hi scientist hole archaeologist hon al ula temple hi ha ta a kholowa athusim hi he do te ding atumu hi heti chun tu lai khan tauna modern technology ho mangcha en hi chi temple sunga thuchang ki ji ho a hi in thillim ki sim ho a hin khulna anei jingun cho akona chon scientist hon hi chi temple hi kum sangit lama lui a hitai ti hi a hin mu do wa chu chi phat laya dinga jong hodan lama ana khang to pen ho hi win te ti hi carbon dating a bol na wa konin hi chi temple hi Nabatean civilization se to ki jomna anei hi puntin chu sanga ana ummasa civilization dang to jong ki jomna anei hi te ding in ata san na hi scientist on akhul nawa konin hi chi phat lai chu ancient tet kiti chu hin ti apochinun al ula temple hi tourist spot len ta khar hidin jong thula na anei tawen hi cha kona chun kumchangin mihim million sa sim hi hechimun wedding in ana chi jinguna hi agam government in hichimuna masanglai thil sem ki mudo ho hi mi tampin a het be che theina dingin tourism promote abolun plan ja chum asemun hi Saudi Arabia government in modern tourism center jong asadaon hiti chun gamdanga kona tourist mi asang aza a hungjong le kidol ding num ta amuna cho uwa agam imahole a temple cho avet theina diu tia simu hi ahile abulama jong in aseyo hi chi temple hi hoya kona hungdo mong monga kun asim ham ti chu het do hinai puin al ula temple hi hodan lama ki mangmun se hi puin khang thusim thugu kisel gu ho ki koina mun poimo ta khal sunga hi
amuna thu chang ki sun le thilim ki sim ho ko na chun enchanted kiti hi masanglai advanced technology le aulama ta sanna akimin wo khat kiman namun zong a hi in chimuna ki ji thu chang apaw le asem ho dan chu ipipaw hamti holdo na dingin scientist hole researcher ho chu chonalin ta api in hiti thu chang chu hoi ta ahin het do wa ahin holdo ting lebo chulaya mi ho chu koi ho hi wa hoya kona hung ham ti ho thu chin hung ki hedo theiding be hi al ula temple hi masang pe mi ho thu hedo theina dinga lampi khat zong a hi in chubanin hechimun hi Saudi Arabia te ading se a go chan a hi puin wanoi pumpi adinga go khat zong hi a hin a temple sunga lim kisim ho zong hi thelki dang ta khanin omden jing ta na hi hichi temple hi chuchi khanglaya dinga chu khanto na le hodan lama ta sanna he jing na khanin apangin akhanga thusim gi selgu tampi anein wanoi munchum chuma konin scientist tampi in thuchin he do ding de na je in holna anei jing na hi achaina in achom lama saidingin hichi Saudi Arabia gama kum sangin a lui temple hin akisiam tilai khang kidan na ho hi holdo zolowin ei koina lai ve ti mu the hi hiji azong hi hichimun hi khang thu sim lama lunglut na nei mi ho ti ta lo athang pia mi zo si adinga lunglut ta mun khat asu do a hi ai le to hin al ula temple thua nang hon na gel dan ho itabang ham comment section a ilung gelo hin share theu hi video like le subscribe bolding an high potin video kit ting ki muto kit tawte na bonun stay safe and stay blessed.